Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Salam Rahayu, Majang Rini Raja Sareng Sami. Namun saat kerti lo ke Bali, menuju Bali era baru. Biasa dan alit-alit sareng sami, sane makin kejunuk sareng titiang, iwayan wikanu. Video pembelajaran sane ke pertama puniki, titiang pacang nyarengin alit-alit lan pemirsa sareng sami. Materi sane ke pertama, pacang sobehang titiang eriki wantah ngenenin indik di darte. Aingit jurusan sareng-sareng biar saya dari rumah belajar. Rumah belajar, doa yoho. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Pasti ke alit-alit tur pemirsa sareng sami. Sama uning turnane nyingakin sane encen punika monster pidarte. Pidarte punika wantah silih sinunggil kewagedan ring basa Bali sane ngenenin indik kewagedan mebaos. Ring video puniki pacang sobehang titiang ngenenin indik teges pidarte, wangun pidarte, lan sorong pidarte manut tata cara maknai. Bersama rumah belajar. Teges pidarte. Pidarte inggih punika bebaosan merupa daging pikayunan sane podar ring ajeng anak akhir mangdenapi sane kodang presiden keresepang sahe kelaksanayang. Sane encen bebaosane punika dados kesengguh pidarte. Sane dados kesengguh pidarte. Sane ke pertama merupa bebaosan. Sane keping kali pidarte punika wantah ngerauhang daging pikayunan. Sane keping tiga pidarte punika pasti ke bedaging pengabdi. Sane mangkin ngiring lanturang ring materi sane keping kalih inggih punika ngenenin indik wangun utawi struktur pidarte. Sane ngranjing ring wangun utawi struktur pidarte inggih punika sane ke pertama pemahbah utawi purwake pidarte utawi kesengguh pendahuluan. Sane keping kalih daging utawi isi pidarte, lan sane keping tiga pemuput utawi penutup pidarte. Sane wenten ring pemahbah utawi perwaka pidarte punika sane ke pertama medaging salam pengastuti utawi salam pengastungkara. Sane keping kalih ring perwaka utawi pemahbah pidarte medaging pengayu bagio. Sane ketujuh puniki majang ring ide sangyang widiwasa. Sane keping tiga wantah pesinahan angge sang sane pidarte. Sane keping empat nyinggihan sang sane rau. Sane mangkin pacang sobehang titiang puniki imbe pemahbah utawi purwake pidarte. Durusan selanjutnya nih, pacang sobehang titiang ngenenin indik wangun sane keping kalih inggih punika daging utawi isi pidarte. Ring daging utawi isi pidarte punika patut keanutang ring sane ke pertama unteng pidandang utawi unteng arya. Sane keping kalih daging pidarte punika patut anut ring tema sane keicen oleh lembaga.
Sane keping 3 daging pidate patut manut ring tetujon bebaosan. Ainggih alit-alit lan miarsa sareng sami. Sane mangkin pacang laturang titiang ngenenin indik wangun sane keping 3. Inggih punika ngenin put utawi penutup pidate. Put utawi penutup pidate sane patut kedagingin irike watah sane kepertama pejudetan daging bebaosan. Sane keping kalih ngaturang suksma majan ring pemiarsa sane keping 3 nunas pengampura sane keping 4 salam para mesanti. Selanjutnya mangde pemiarsa lan alit-alit sareng sami tatas putih sane encen punika ngeranjing ring pemukut pidate pancang sobihang yang iriki ringsor ibe pemukut pidate punika. Ainggih alit-alit sareng sami ngenenin indik wangun utawi struktur pidate dumugi sampun presiden resepan. Sane mangkin pacang sobihang titiang ngenenin indik sorong pidate manut tata cara mangtayang. Sorong pidate manut tata cara mangtayang punika keempang dados petang sorong. Sane kepertama wenten sane kebaos pidate wacen utawi manuskrip. Sane keping kalih inggih punika pidate keapalan utawi kebaos memoriter. Sane keping 3 inggih punika pidate dadakan utawi kebaos pidate impromptu. Lan keping muntah inggih punika pidate ringkesan utawi kebaos extempore utawi skema. Pidate wacen utawi pidate manuskrip inggih punika pidate sane kebangtayang antuk muacen teks sane sampun kesayagaya rina. Artinya alit-alit lan pumiarsa sareng sami. Pidate puniki wantah pidate sane wacen napi sane sampun kesayagaya rina sedurung pidate punika wacen. Sane keping kalih inggih punika pidate keapalan utawi pidate memoriter. Inggih punika pidate sane wacen nenten ngangge naskah utawi pidate punika keapalan sedurung pidate. Sane keping 3 inggih punika pidate dadakan utawi pidate impromptu. Pidate dadakan utawi pidate impromptu inggih punika pidate sane kebangtayang nenten ngangge teks tur nenten kesayagayang atau teks sekali pidate sanirina. Sandukan sang sane pidate nada sareng kesudi mangde presiden wacen pidate. Sane keping 4 wantah pidate ringkesan utawi extempore utawi skema. Pidate extempore utawi pidate ringkesan inggih punika pidate sane wantah nyayagayang atau bantang-bantang nyane kemanten. Sapunanti miarsa lan alit-alit sareng sami dumugi napi sane sampun rapang titiang iwau ngenenin indik materi pidate presiden keresepan. Titiang iwayan mikana kulung surpa pamit sinep titiang atau para santi. Om santi 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 om. Om Santi Santi